At kung i-share iti Word of God nga pagbatayan tayo. Hallelujah. So, praise the Lord. Mapan tayo di Galatia chapter 3, edi verse 3 to 5. So, di pagbatayan tayo, itigasta tayo nga may deliver. Hallelujah. Galatia chapter 3, verse 3 to 5. Hallelujah. Bagat naman, Jesus, you are my Lord. You are my Savior. My healer. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Verse 3. Are ye so foolish, having begun in the Spirit, are ye now made perfect by the flesh? Verse 4. Have ye suffered so many things in vain, if it be yet in vain? He, therefore, that ministereth to you the Spirit, and worketh miracles among you, doeth he it by the works of the law, or by the hearing of faith? So, iti na dumatap no mas nalawlawag, verse 5, basa ka na kayo TNLT. I ask you again, does God give you the Spirit or Holy Spirit and work miracles among you because you obey the law? Of course not. It is because you believe the message you heard about Christ. So dito yung alaan di miracle tayo. No kaya't yung makatrabaho ni Lord kada kayo iti miracle, kailangan nga believe you the message about Christ. Amen. Believe the message about Christ. Litak manan, believe the message about Christ. Biliban niyo ti mensahe may papan kini Jesus. Hallelujah. Bagayo jay kabayo. Patsyam jay mensahe may papan kini Jesus. Ijay di pundasyon wano ijay teramot itayan ti miracle. Ibagbagat tayo di exhortation, di giving, nga kailangan nga adabilibam nga mensahe about Christ. Kat isu di confirm ti Holy Ghost. Paisuri ay. So now, kailangan nga bilibam the message about Christ. Amen. Anya na kita message about Christ? Ano ba binilib mo nga message about Christ? Sige, panunota man niya, binilib mo. Nung mapantayo dyan miracle, tata. Iti message about Christ, iti miracle, ti healing, panakaagas, no panakaagas laang nalpasan nga binayadan amin ni Jesus, ti amin nga sakit, ti bagi. Kasano na nga binayadan, isuday in karo na ijay cross. Hala ko mga jay word ti biliban nyo, jay person. Jay person nga nang bayad ti basol sakit, kinang abak kini Satanas, isu ni Jesus. Isu nga na ito'y, makita nyo niya, Matthew chapter 8, verse 16 and 17, the message about Christ. Sa tayo mapan ni the Holy Spirit. Kang kayo lang sumagmamano. Kailangan nga tarigagayan nyo. Kan desidido kayo nga mang-receive ti miracle yun. Amen. Adabilibam kani Jesus. Now, Matthew chapter 8, verse 16. Unanay dahil, that evening, many demon-possessed people were brought to Jesus. Adotin pandang na demon-possessed nga tao kani Jesus. Kita nyo dia, in panda keni Jesus. Isu nga na kayo ngayon umay kayo keni Jesus. Amen. Nagpaagas kayo keni Jesus. He, Jesus, cast out the evil spirits with a simple command. Binilin, pinaksyat,
pinarwar ni Jesus, nagidyan nga demonyo, kanagidyan nga tao, it is simple lang nga command. And He healed all the sick. Inagasa na aming nga masaksakit. Talaga ti trabaho ni Jesus, ket healer. Ket isuna ket person, ada isuna ditoy. By His Spirit, iti daytoy nga aldaw. Iso nga no, awagan nyo isuna, ada isuna. Because sinapanan isuna di heaven, di spirit nanti adatoy. Iso nga ti spirit ni Kristo mabalin nanti maada, ti so amin nga lugar, tata, dito'y Trinidad, iti Amerika, kenda dumapay. So mangagas sa Amerika, mangagas mo titoy. Because ni Jesus, spirit tata nga guwek. Iso mabalin nyo nga awagan isuna. No, mamati kayo nga healer isuna. Ngayon, kailangan mamati kayo, tapno magasan kayo. Amen. And then, kunala to'y, He healed all the sick, all. Tawan, dihan nga kaya, nga sakit. Ken awan ti tao nga i-reject na, nga mangpati ka niya na. Ami nga nang pati ni Jesus nga napan nagpaagas awan ti kunana hang ko kaya nga agasan dayta ken hang nga babaling nga agasan katata aguray ta umay nga tawen awan ti kasjay na amin nga nang believe kanya na inagasan na ijay nga time. So nga nga Jesus nga i-preach tayo nga binilip tayo nga adaptoy healer tata. Ket awan ti sana nga kaya tilang daw-dawato na kada kayo believe in Him. Trust in Him. At makita yung verse 17, this fulfilled the word of the Lord through the prophet Isaiah. Dahil pinulfill ni Jesus na ito'y nga prophecy may papan kanya na. Takunanay ni Isaiah, who said, He took our sicknesses and removed our diseases. Ito yung nga prophecy, nga in prophesy na Isaiah, ito yung nakaprophesy. He took our sicknesses. Inala natin sakit tayo. Ket, inikat na, wano, inawit na, lagi aming nasaksakit. An-ana yan. Tibagi. Iso nga ginatang na ito yung nga bagi, manipod ka rin saksakit. Tingka sana nga ng bayad ni Jai, ilibinaklay na jay cross, kendi na sapsaplik, kendi na sugat, day ti bayad ti sakit. So nga nabayadan jay sakit, iti bagiyo. Haan nyo nga sakit kumaday takit. Nabayadan, sino na ng bayad? No binayadan na, dapat saan mo nga ibabaklay? Ha? No ginatang na, dapat saan mo kayo babaklay? Nung inikat na kung nanay jay, remove our diseases, dapat patsyem dayay. Kaano na nga binayadan ti saksakit ijabagim. E dinatay sunay day cross. Bayad ng lahat ng mga sakit at karamdaman sa inyong katawan. Amen. Kailangan biliban nyo isunod. Salamat, Jesus. Tabinayadam aming nasaksakit para itiray di bagikso. Mamati at kababayan ken ka. Ket naagasan na. Iso nga I receive my healing. Amen. Amen. 1 Peter chapter 2 verse 24, by His stripes we are healed. Iso ni masapsaplit nga nagsakit nagibagbagi na dahil ti bayad na dahil sakit ijabagim. Believe in Him. Nabayadan nun. Iso receive ni Jesus salon at isunan nga umaiking ka. Hallelujah. So aming nga receive ka ni Jesus na kayong inmay, kahanyo pa nga na-receive ni Jesus, receive nyo ni Jesus in your heart. Tapno sumrak jay healer. Sumrak jay agas. Ket no sinumrak kada kayo nga dandi unag yu jay healer ken jay medicine, biliban niyo nga you are healed in Jesus name. Hallelujah. So makita yu jay in the 1 Peter chapter 2 verse 24 nga inawit na ti basol tayo ijay kayo. Ijay cross.
Amen. Ket dinawit na, jay basol tayo, naki, karuna, jay saksakit, babayan sugsugat na, naagasan tayo. Abay nga makita yun dahil nga past tense. Anak ko na nga maagasan ka. Puro maagasan kanto, naagasan kayo. Taiday nga time, nga binayadanan nga nilan sa iday cross, inalanan amin nga sakit. Nalpas nga nabayadan. No nalpas nga nabayadan, isong ako na iday, nalpas tin baga na the word of God, you are healed. Tanalpasin nga nabayadan. No kaya tiyo may kat na giday, biliban nyo rin. No kaya tiyo may kat na saksakit, iyawag bagiyo, biliban nyo ni Jesus. Salamat Jesus, binayadam aming nasaksakit, ibagik, ijay cross. Yes, amen, amen. Tanaday di confirm ti Holy Ghost, kasi na-exhort at tayo, iso nga di dangdanggakat, oh praise God, nga iso na diya message. Now you need to believe the message about Christ, the message about Christ is to confirm the Holy Ghost. So mapantay na dahil, the Holy Ghost si may confirm ti ayaman nga biliban niyo. Even the power ti devil, naabak na, idinatay ni Jesus Christ si cross, pinarmak na ni Satanas for us. Iso nga nagigay demonyo mabalinon nga makas out, because we have now the power to cast him out. Nga makas out ti demonyo, yabiyag ti tao, no isurrender mo. As marigan, no dahil iti, ada bisyo na sigarilyo, bisyo na ti arak, bisyo na itinaduma, nga nang huhold ka niya na, dapat isurrender mo, oh Lord, kahit ko tag-change, kahit ko tag-balbaliw. Kailangan nga willing ka may deliver. And then, kas-outin tayo na kita. Adon ti kasyay nga tatao, nga na i-deliver because madidan de bisyudan. Ngam no, kunam nga, silpo ti biyag ko na ito'y, this is not your time. Because ti may deliver, jay willing nga may deliver. Katinay baga katay, han mo kumakayat nga kadwaan ni Satanas jay biyag mo. Kailangan i-resist mo, guram ni Satanas, ayatom ni Jesus. Amen. Dandanin ti rapture, dandanin iti kanibusanan, iti kingdom of this world. So kailangan nun nga ni Jesus, ti agring, ag-ari, di puso tayo, di biyag tayo. Hallelujah! So amin lagi dyan, aramidan ni Jesus, ti biyagyo. So now, sublihan tayo basit, na di Galatia, chapter 3, verse 5, tatay. Nga iso di confirm ti Holy Ghost. Amen. Rabahaya Rabasan. Verse 5, I ask you again, does God give you the Holy Spirit and work miracles among you because you obey the law? Inted ba ti Diyos ti Espiritu na? Kaya nag-aramid ba ti milagro ka na kayo, gapot agtultulog kayo ti linteg? Kung nati sungbat, of course not. Saan? Hangay dyan linteg, nga agwo-work ni Apo Diyos. Ti pag-work ka na, idik faith. Idik pamati, amen. Kung nanay dyan, it is because you believe the message about Christ. No apay niya inted na ti Holy Ghost, kaya nag-aramid ti miracle, gaputa pinatiyo, jay mensahe may papan kini Jesus. Kaya ti mensahe may papan kini Jesus, ni Jesus sinang ikat ti sakit, ni Jesus sinang bayad ti basol, ni Jesus sinang abak ti demonyo, ni Jesus sinang abak iti poverty, ni Jesus sinang abak ti malas, ni Jesus sinang abak iti buwisit, iti bankruptcy, ni Jesus ti blessing, ni Jesus ti health, ni Jesus iti life, ni Jesus iti King of Kings and Lord of Lords. Believe in Him. He is here by His Spirit, ready to heal you, ready to deliver you. Hallelujah. So come on, believe in Him. Amen? Now, dabay, Mark 16:20, din preach na gini apostle, the gospel about Christ, ti damag may papan kini Kristo, ket in confirm, the Holy Spirit, it is signs, wonders, and miracle.
So magita yo, binilin na isuda, iti verse 15, in kayo iti intiro ti lubong iti kasabayo ti Ebanghelyo. Ti mamati ti Ebanghelyo, mabodsaran, may salakan. Ti di mamati, madusa. Kaya ito'y nga milagros, sumurot ka rin di mamati, ijay Ebanghelyo nga ikasabayo. Itata, binilin na isuda after his resurrection. Ket napan, dagijay, nga apostle, wano disciple na nga nag-preach. Ket napan na nag-preach, and the disciples went everywhere and preach. Anyatin preach sa gospel. And in preach the gospel, the Lord worked through them. Anya di Lord ngay magbaganay day. Ni Father God aday day heaven, ni Jesus aday day heaven, but the Holy Ghost is here. Kat kuna di Bible, now the Lord is that Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Tiagwawit tata nga Lord tata dito'y earth is the Holy Ghost. Kaya aday 2 Corinthians 3:17. So nga the Spirit of God is here to confirm the message in your life. Ada dito the Holy Ghost tapos confirm na the mensahe about Christ nga biliban niyo. It is signs, wonders, and miracles kunana confirming what He said. And confirm na jay word, jay message by signs, miraculous signs. Ting confirm na miracle. That confirmation to Dios, the message, miracle, signs, milagro. Amen. The Holy Ghost sada kala kayo. The Holy Ghost sada ditoy. The Holy Ghost sada day abayo. Kaya na. Ngay confirm the biliban you can Jesus. Be ready for your healing, for your deliverance. Bow down before Jesus. Believe in Jesus. Believe He is your healer. Jesus Christ. Mag-forgive ti baso. Di mag-believe kanya na. Magasan ti sakit. Di mag-believe kanya na. May deliver. Di mag-believe kanya na. Jesus is Lord. Amen. Hallelujah. Because the Holy Ghost, Creator, powerful the Holy Ghost, Jude 33 verse 4. Oh, hallelujah, be ready. Ready, iti miracle. Ada bilibam kani Jesus, tapno ada i-confirm na. Jude 33 verse 4. The Spirit of God has made me inaramid dakti Espiritu ti Diyos kunaday dahil. And the breath of the Almighty gives me life. Yati kaya't nasa wen, ti Espiritu ti Diyos inaramid dak. The breath of the Almighty, the breath matlang of the Almighty, the Holy Ghost, and ikandak ti biyag. Iso nga the Holy Ghost, kaya na nga mang-create. Kaspargan, di lungs mo kat awanan na ibus. Narunot, kaya na nga i-recreate. Kaya the Holy Ghost, dihay. Kaya the Holy Ghost nga i-recreate ti bagim, tapos nagbalin nga healthy. Amen! Kaya na nga ikanti life, dagiti na natay nga part ti body. Because the Holy Ghost mangyag ti life, ni Jesus life. Nabilibam nga ni Jesus is your life, the Holy Ghost tumahited ti life. Nabilibam ni Jesus nga healer mo, the Holy Ghost tumangiyag ti health. Nabilibam ni Jesus nga kinarangay mo, the Holy Ghost tumangyag ti kinarangay. Nabilaming nabilibam ka ni Jesus, iso ti aramidan the Holy Ghost in your life. Amen. Hallelujah. Salmo, second to the last verse, 104 verse 30. Hallelujah. Salmo 104 verse 30. Amen.
Praise God. Moyo, ti maagasan, di ag-response. So nga, awan nagtatal naman na, awan ti kakasay, handa kasagidan ni Lord. Kailangan i-release mo ti faith mo. Kasano pang nang i-release? By your word, confession, bayan ti action mo. Hallelujah. Kaduan nga di agtatal nga kakasay. Kaduan, lagi day hang damagasan. Ngam lagi day, yes, amen, Lord. Yes, Lord, I receive you. I believe in you. Dahil kakasay, isuda ti tatsen the Holy Ghost. So, nagbuy-buya ka madamdama, sikat tilabsan the Holy Ghost. So, I want tagbuy-buya, if you have something you need from the Lord, you need to respond. Amen. Okay, verse 30. When you send forth your spirit, they are created. Din baon mo di spiritum na parswada. So nga di spirit mangki-create. Kadri believe me the word about Christ. Amen. The Holy Spirit creator. Awan imposible ti Holy Ghost. Ket ti Holy Ghost tinbaon ti Ama. Babaan ka ni Jesus sa tanga last days nga mangpunno ka na tayo. Nga kunana, in the last days I will pour out my spirit upon all flesh. Tatati last days. So tatati mapno ti Holy Ghost, ket ti Holy Ghost no ibaon na makreate iti life ka na tayo. Makreate. Yes, yes. Amen. So nga, noawan bukol ti mata na, kaya na nga i-recreate. Amen. Dahil kaya ti Holy Ghost. So ano makita yun na ginadaduma, nga kwa uray na putet ti ima na agtubo because creator ti Holy Ghost. Nagiging miracle ijay churches nga napipigsa ti pamati na tadakkel dar aramidan ni Lord nga miracle pati postiso ti ngipan na sukatan ti branyo. Because creator ti Holy Ghost nagiging nalandukan ti tultulang da matinag jay landuk agbalin nga tunay nga bong. Ada tina arma light iri nga napaltugan kat manunga bala 16 bullets. Ada jay bagina and then na-paralyze. And then pray ang the pastor nag-work the Holy Ghost ni rumwar lagi jay bala. You see? That day di kapigsa ti Diyos saan ngay ayam. Ti Diyos saan ngay si istorya. He is real. God is real. Hallelujah. Amen. Isungin baon mo ti spiritum kunal ito'y ket naparswada. Amen. Hallelujah. The NLT kunana, when you give them your breath, agsinsinukat niya ay breath and spirit, because the breath of God is the Holy Ghost. When you give them your breath, life is created. Dinted mo the breath mo nga spiritum na create till life. So nga ti Holy Ghost silang create till life. So nga kaya na nga i-recreate no ada na destroy till life na. And you renew the face of the earth. So the Holy Ghost nga ada ka na tayo. Awan di hana kaya nga miracle nga i-confirm nga bilibom kini Jesus. Gusto nga bilibom kini Jesus ti forgiveness mo. Bilibom kini Jesus ti healing mo. Bilibom kini Jesus ti deliverance mo. Bilibom kini Jesus ti panagrangay mo. Amin nga bilibom kini Jesus isu ti confirm ti Holy Spirit idibiyag mo. Hallelujah. So nga tinaduma, apay nga awan ko confirm ni Lord ibiyag da awan binilib da kini Jesus. Mabaling nga kunada inireceive ko matisunas my Lord and Savior. Ngam nagpatinggara lang iday, awan ti binilibda no sino ni Jesus kalakwada. Batatay, bagbaka na kayo. No kanya, Jesus is my life. Di biyag na iso di biyag ko. Di salunat na salunat ko. Di blessing na blessing ko. Amen. Di power na iso di power in my life.
Amin nga kinasasin nunay, so di binilib ko nga da kanya. Because di inawat ko iso na, nakiawat ko amin nga kinasasin nunay. Di sinumrat ni Jesus kada tayo, hanangin bati day ayat na, hanangin bati day salunat na iderwan, hanangin bati day blessing na iderwan, di sinumrakan kain serak na amin di ay. So nga nung bilibam da day, ready the Holy Ghost, nga mang conform day day life mo. Oh, hallelujah. Last verse. John 6:33. Praise God. Be ready now for your healing. Be ready now for your miracle. Believe in Jesus. Ore adadagid demonyo magpaparigat ka na kayo. They are all defeated in Christ. Inabak amin ni Jesus ti demonyo ni Satan ken amin nga demonyo. Idinatay de cross kat nagungar nagbow down amin nagiday de power tinagan ni Jesus. Tagida di biliban niyo. Accept nyo yung biyag nyo nga truth. Woo! Hallelujah. So, no mailihans kayo. As la biliban nyo nga ni Jesus, sinang ilihans ka na kaya. Because the Spirit not at work. Okay, last verse. The Spirit alone gives eternal life. Or the Spirit gives life. When I die, human effort accomplishes nothing. And the very words I have spoken to you are spirit and life. Jay word nga sausawang ko kuna ni Jesus is spirit and life. Amen. Jay sao ti Dios ada life na. Kasla bukal na tanga adati biyag. Kita nyo ti bukal ti bin sa da life na isong ano imulang magtubo because that seed is alive. The same the word of Christ, word about Christ. Ada life na niya because ada spirit is the word of God about Christ. So ada life na niya no bilibam, create na day life. Create na ti health. Create na ti blessing. Create na dagijay laing. Create na dagijay mamayat ijay biyag mo. Hallelujah. So nga ti Holy Ghost iso ti life the message. Iso ti life ti word. Kat nag-work ti Holy Ghost kasla fire, kasla electricity, kasla water, kasla oil. Iso nga i-allow you ti Holy Ghost nag-work.